Daga jingsko kia halor ke jinglong jingman garu kam thep jamling bakatana district selection committee Jonkari Boy district nakaliang Kariboy Youth Development and Social Organization lingbau president uba Arnold Sinkli kala ujor ka dorkas bala IT ho additional deputy commissioner Jonkari Boy district daga bakantho halor ke jingsha kanta yokam ki samla na Riboy district Shakiwei ki district Nakaliang kasengala pentip ho additional deputy commissioner bala kenturu yo deputy commissioner kamu chairman ke district selection committee waka committee ke day bentum kami ki samla na keleng ki shinong ka district ulo angru bakani kamde setia ka kam pharia jai benriu hindre ke day ka bha thum kam hala ki district kaya ka panlongi bangil bo ya kan ke jengdawa hakmat jong UDC kum chairman bat ki mabas keri jongka district selection committee kalong hadin bangila tiba bun ma ikna juga Riboy district don hapden kaji kerdok hajing shabalila kanik wan nom stu bakla kiwei kanik kamdi kajing phia kajing persang ban phia ya kajaj benru lane kajing phiang kajing persang ban pharia ya kajaj benru andai kanik kadai kajing kwa kajungi ba utraishnong u lokal juga Riboy district unyo benta kanik kadai ka kabu yu unshim ya kan kakabu banyolat Bandung Haikam Sotar kumbalong nginut dan terangin kumbalong hakiwe ke distrik even ya ki application jengki itu lari jet omla bertiang kata penlong yangi nda binong banwat ay sabut ngila banwat ban ay ay sabut pindalek syatura pindalek syagaro pindalek sya west kasihir hilam ya ki jangkoi ki bateri hangkai em ngatarai ngiya kanero ngimong bangi kwa 100% totally banyak kiwe hendai ka ege jingkwa jongi 60% lan 80% kadai bandlong ki kena lokal ki traishnong jong Kariboy district ki bala banyo ya ka kam ka kilong qualified kataru ki balong ki ba kilong eligible katangi kwa ba kilong foremost preference ki dei be ki kena lokal ki jongi